Iyang o kasarili programming wigat ng legislature program luka kubrakan ng ng Bileo sa Thailand son kape 7 dato imet bagan kauna bata sang option speaker and legislature mo in Bonbay buwan kan kalale kubran Bonbay ong ran paitan datong kan and nan sa mobile palen kawata kusunat winen ko kusunat case kan mo in Bonbay Riamon Baywan program laban ko ng melel yan pacawan cianggi Oya John Saratan kay ko ni pan kuran kala berak sokon bon bayu wala pan kuran nangen ko pon gilagan nanalek nangen ko pon gilang way balikan koros pon kapna kariyaw son ko kung labala ko yung son ko kung kan speaker o kan koros ang pinin ko kusunat case ang way bon bay kaunen way os laban mo sokan H1 wow toro rong chon bon bay yunsa. Nan salmagal program ang kabesan we watch child ban ketin mamang ipene audeman boida kanan jeb na kasantik kasil bagal legislature case melal ong naran kayu ran kasilu case kayu o case kriyaw o bilaw deban men kabesekan o biliran boita chekan. Legislature case patoyang nan langatan jeb na kasantik kasil bag Nagkarayaw niya dan songkong September, may na September isak pa para isak, nikulog isak palimensiyan. Ti Honorable Ausen T. Lambert, nagkatrawan lang ata, siya nakasanti ka silbagwat. Juan Barong Median Chine, General Secretary ng UCCP, may batrawan niya Lolo ang Retronata. Speaker Lambert, Aptola, o itiyata Pampitoro Reo, Meban kay regi kabna, legislature na bataran silang na net macam mana kosanti. Ocawa itu kami dicuror buat si mayang agi Senator Marvin yang mawanci, nabacawan niya chairman, Senator Mataros Semina cawa, o Senator Kasinta Ludwig cawa. Kami dicuror kami sekarang cuma puko, o kapitalang memuat 26 special committee report na beserus sidul lebih reisep, o pilalata sampai memuat 26. Niaralap, irayakan batak na sayar na report, KU. Kapung, Oran Maun Payama, legislature Kaysap, Kariyaw, Chemco, OIA, Kamanala, Sector Grants kan, Babantatawag ang Bombay State. Kasilu, update ang kaunabatakan ng kabinsalet COVID-19, o kamamatan kilang ito Rayman Bombay kan San Wayne Guam, o kamamatawat kasantiyaw ni October Isap para i-create. Bayo, Port and PGA, Kalimao, Renovation and Administration Building, o Kawanaw, ananap ng updates ang Joint Compact Review and Planning Committee. Kaunaan ko sunod, may aliri ka naman ang matawat karya o kayong saglang matawat. Legislature case, patrawan ka manala, kaunaan ko sunod, number 8, isulam niya Riesek, LT Riau, may pitay pa ang standing committee report ng Bepri, saglimao niya Riesek, Kapitulong Sanggam Dian Moni, may Senator Salter Loyola Pachoria Chairman. Met the annual budget, the comprehensive budget act on government in Wayne Bonby, on Baran Tatog o Baran Monorail Teresa Kayo. Maban Jakta Tatog sa October Baran Teresa Kola. Floor amendment silo magkapitulong ang kamatawad. Kayo, floor amendment ng Basilisa Puno Lebanon Teresa, magkapitulong sa Senator Salter Loyola, Oban kapangalaman muni kan, naban ko lang government and Wayne floor amendment watch alalta. Kariyaw floor amendment ng Basilisa kisulim niya Reisek, nabikaptulong sang Chairman Loyola, o wag taglawat pan kosamedi na muni kan nauya kalautla, ong pwesan local government kan sangan 30% revenue sharing, suraban kota, lao kosan disan salen katong muni pukat, Pagkak kaptulong ong niyobsan kabina. Floor amendment what alalda. Ukasilu floor amendment ng Basilisa Kuwado Lebanon Reisep, kaptulong sang Senator Francisco Eliwanis, Senator Jack Harris, Senator Mitaro Semina, Senator Jason Walter, Senator Sonster A. Carr, Senator Macari Mikel, Senator Artui Isaac, o Senator Atson Apram. Floor amendment what Raymond Yaralap, Panaleta, Iupoy and Kola, to unpoint and chon the Tongan and state government.
Floor amendment watch kabukalam kampian moni when kap check o kapratong assembly sota pantasan and session watch. Kamadan ko senate number isa kisule banyal reisa kaltiriao aledi uchu dro kamanaman chawagan chorus and momot winsep. Resolution kan meala tata kamanaman la. KU. Legislature resolution number 3 Kriya banyal reisa the bedai pan standing on the report number Ebgay Kriya banyal reisa. Kapdalang Sangam Jan Rosan Ma, Senator Sergeant Chinet, Pachonia Chairman. Elarwat, Jimmy Ban Kapoya, Mobsen Kabina, and Gap Kawata Hill Master Plan. Baban Kasanede, we have been Kotokatan, the Kangatarlan, O Korosan Pi, the Yaski Pain Sakachaikan. Resolution what Kapdalang Sang, Senator Mitaro Isimina, O Aladeru Truth, Kamanaman and Momo Twinsep. Karayao Legislature Resolution number 8 sa Kwalo Lebanyaga Reisep, Mepedai Pan Standing on the Report number 8 sa Ksidu Lebanyaga Reisep. Kaptalam Sang Kamdian Chayan Ko, Senator Chap S. Harris, Pachonia Chairman. Elarwat, Sime Pan Kasaleta Pachal Legislature Chumalanki, Patkiam Banene Yoga Makabagan and delayed Largo Edwin, Mekabin Saleta Lar. Elarwat Kapdalang Sang Senator Isa Kartui, o Aladero Chu, Kamanaman and Momo Tunsep. Kasilu Legislature Resolution by Secretary of Mial Reisep, the Pedai Pan Standing on the Report number P. Secretary of Mial Reisep, Kapdalang Sang Kamdian Rosan Ma, Senator Sergeant Chinet, Pachonia Chairman. Elarwat Jimmy Pan Pose Kapun Kan on US Congress. Kapangila. Legislature Chumalanki on the Honorable Nasi Irano, Oyamega and US Congress, Kwegu Chuch, and Brian Gabrian, Medicaid coverage, the health insurance, on Railman Mike Nishakan, Makokosan, Nanway Namarka. Elarwat, Kaptalang Sang Senators Marvin Yamachi, Senator Mitaro Isimina, Senator Jason Walter, Senator Francisco Liwanis, Senator Sunster Redcar, o Elarwat Aladero Chu, Kamanaman and Momo Tunsep. Kabayo Legislature Resolution number 5 sa Payo Lebanyaga Reisep, Pedai Pan Standing on the Report number Ebgay sa Kuno Lebanyaga Reisep, Sangkam Dian Ko, Senator Chap Harris, Pachonia Chairman. Elarwat Sime Ban Kasaleta Pachal Legislature Chumalanki, Patkiam Banene Yaban Bagaban delayed Makulata Lumay Rain Chanson, Malaya Lugan Kaunan April Reisep Tua Barriga Reisep. Elarwat Kaptalang Sang Senator Melbert A. Perez, o Aradero Chu, Kamanaman and Momo Tunsep. Ititan Kapanakan Maladir Kamanaman Legislature Kaisep. KU. Mr. Nixon Anson, Itita Sapal San Kapana, Om Pugon Choweta, Conway Transportation Authority, the PTA Board. Mr. Anson Aladir Kamanaman and Jesus Asia Puno A. Pariyaw Mr. Dagara Pram, Itita San Kapana, Om Pugon Yang Choweta Conway Transportation Authority, the PTA Board. O Mr. Apram Aladir Kamanaman and Jesus Asia Puno A. Presido Mr. Daniel Isaac, Pilitita San Kapana, Om Pugon Yang Choweta Conway Transportation Authority, the PTA Board. Mr. Isaac Pilaladir Kamanaman and Jesus Asia A. Kabayo Mr. Median Chinet, Itita San Kapana, Om Pugon Yang Choweta Conway Transportation Authority, the PTA Board. Mr. Ned Aladir Kamanaman and Jesus Asia A. Kailamao Ms. Maristela Chap, Itita San Kapana, Yang Choweta Conway Price Control Commission. Ms. Chap Aladir Kamanaman and Jesus Asia A. Ni September 8 Barriga Reisep, the Honorable Speaker Austin Lambert, Pachon Kataran Kabina, the Honorable Reid P. Oliver, Men KPSAU, o ng Men KPSAU sa Pachuan, at Chuan Ranma, wawaw sa palang komi, sang Queen ko gusto na din Wayne Bonby. Pwede karwarwa ni Re, Paladong Kich, Nieto September Isu Barriga Reisep, Lakpayo, Misauchuk, ay matanga mantan Rano, UPN 5 Speaker, Chairman and Kamdian Moni, o Chairman and Kamdian Kamarain, o Paliancia, Uyapen Datok, Memir Rech. Iban Pachawan,
diyan moni oranali di kaway sang Israel semanen kusunatakan tuwanira na komagpagpagayo. Pwede yan sa wega sampwal. At chungal pasabang ananen lalaway niyan so karwaro wega kitayl katlanger ni manparan monwat o karya wananen moni magumay bagbagat ban patrosang contractual services pan all others o ibatawan wewayanger vice speaker chairman o matang chairperson yan sa pangalan sabi mo magbagbago mon mebaros imen patawan kapeng pan kurongay main kapena pwede yung kachin maiten kit senyang pachen komi nan kasalanan wiyepen tatawag moni beban patrosan nan sakulamatay general fund when bonese o katangi son patak tatok mau kan bagian nan chen anarai bukon tatok bebatrawan sa pangala o puksan irai son patak tatok mau me ali dia rai cuma incentive awards kan me kotar mo se soja batrawan tiar ka balani rawat ma mone ma kamanaman tao on contractual services panta kay all others nan sakulamatay comprehensive Budget Act. Solaro yan ang kasampaloa. Anana ka solamiye ninduan anana kan and kampan kamarain. At sakulamatay CPA mo itata kamogitan moni nan palikan and sakulamatay government. Sang paliye umanane o pagian kamagit sense kan nan pali kan. Met kusunet sudi reti. Tatawagan ko yun ko kusunet tong kamogitan moni. Bagusunet pan kasaneti ijan sa meban miyanape maya ban sayra ta balikan bagusunet soto mo itata. Kalangan mo ni Wow, Ausanti Lambert, Speaker, Legislature Case Point Bonbay. Pelie, Takabian Siluguset, Bill Bagatarlan, Chawagan Chorus, Director Kanban Kamarain, Director Kanban Moni, Owawal Pentatawag Chaikan, Budget Officer on Government and Wayne Bonbay. Di September isip para isip Speaker Lambert, Patrawan Kataran, Siligogis o Mr. Alois Ebel, o Patrawan Nidumet o Siligogset Pit Navy Lease, the Sabon Navy. Mike Mr. Ebel, ay chungal rama o wow. Tama bansan sa nandarawat paano ya ay chungal pasakang o sawas ong koming o machungal siligo. May patatoyan ni September issue para i-reset ninduan ay patrawan nga Speaker and Bonbay Legislature. Ay chungal kapeng, pwede at sa patrabanan ran, may kung may patrawan tuk siluko inanin sa waseye, rano, o ay patrawan tayo rakapakay na sotra ikin patrawan mas. Ikin patrawan matamatawa matami ba na inay patrawan Rapanpungi, Yeiluan, Navy may patrawan te mi nimaran te eten ukoparan. Pwede ba na niya aray wasan kosan mo? Ikan patrawan matamatawa may sap silu. Magusunod ko sa nidi ong sapasaban naipi. Wasan na pinay kukusan niya pran pukat uya an ukoparat at sungan labelis. Isotra patrawan may wasaw ye an Tebida, Davilis, Mawia, and Ugo Barat at Chumalpo. Mahira Oros, Chumalin di Davilis, Nanbalian sa Puriao, Mahira Glace, Koros Iraban, Menan Kusun na din sa Chumalin Dupong, o Manaman ong Soap Silu. Soap Silu ong Tebida, o Soap Silu ong Ugo Barat. Emelin Mania an Obispong, o Manaman and the Dongisa, Mamie ananan wibagon the public purposes ong wasay apunan sa mga child pasanan kusun natin wibagon and Bonbay kajijigi na government and wibagon and Bonbay bangkat tatong manaman na aleta pung and nansap ong tatongi ong wibagon. Sure sa buhay panalata lao kaway aladis ang government and way kan o down na sabo milale o inopen tamaban pain te ulian sabo yawiyong aramas me angi pung nan sabo. Me bilban yang agi ino en ulian tita sabo songan sab ew
me poine ban paragyan sabo teni poi pung o konem sangni kargawat men kadedekan me bajeng siliko me bajong ye ikamelele no obsen nian so chumain kisapung niarai sotre pajawan sang so silu me wian nivelis om uguparet on wasak set elisau ibil kamelele me mieter meti te bolpen wasat makakuya melel om palibona wasane im re eu bajoye palilau dan wasak set cycle jet development eu mieye Puegi rawat ay pacawan kepokoyer kamtin sap telan ay kamelele no kamti bane wong kampan sap ong itame ban kayu pung o konengan wiyawiyan sawat ipacawan caman anso wiyo me patular anso me bonbi legislature designate te kalangata ay solar caman ma ni legislature kapapak te kalimba wasakan me pacaponan Paligar Elementary School pacudira lil pais when we are wasang kosan business o matual. Matao Jacob we are entryman, the young pedalong o watawagat sen wasakan na designation. Ab designation o wasame we at the top o kosan niya pon ban designated. Pwede kosan tiyo rosen gusto na din sa Matao Jacob tungaling dupung o manaman ong sabasap and navy lease. Kamtin sab aptola o kachore isang sa soap silu. When we are on Mr. Jacob atmal nivelis mon designation e wiawita. Ikasaleta irawat pwe en songan pamyawiyong an ugoparet atmal nivelis mon designation e wiawi. Pwede to kan nagir o kaide ni mawiawi. Tamas answer nan pasan kusun na den wain bonbe ikamelele ne ime pan tato. Kalangana all the while House Anti Lambert Speaker legislature case wain bonbe o pelien the copy and silo set pil bagdarian kapina wain bonbe trowagan and legislature case o director and campaign sa. Kumangi the way takot Paris Accord we are in a way. Now we are with us and counting way of to ways of one known and sampa. Way to go way loud can o FSM, the Republic of Palau or Republic of the Marshall Islands, Yang Choeta. Poren minimin bene, sawas bene, o eyo bene tame way. Loud kairta o kabwekan ananen wiya, poran kap itawen inaw. Mersainlar and Paris Accord, Poran Kachagala etiet, the ang suwatakan, makasamnalar ng wewe, makaratar climate change, te ugatagalan ng wewe. Nan wewet, with Donald Trump, we are president and way in America, ea pisan Amerika san nan way ibutoy sa puno kan. Mawiyagi unaninawan datok and miniminwat. Wadane tatawag na miye na ninawat melikang omar. O kaiten kapalagan na miye ranwat akosang ni climate change te ugatagalan ng wewe. Kumangi te wewe ka na winamraka magkachay uyabi na ninawan minimin saladat to come back to free association. Irail na ang kapan magkayiw laut ng sampa Ong nabit kabin salit te sumawan coronavirus. Ong wan chodo naramas me sumaw ebel mela an soset. Pilihan sa wodro way isak na Amerika. Pilsosokay kapalen melmel meleta lalatan pilo set. Nakawalar I motive so o kamela ramas o manakan. O way isak sidu pilsosokay lulutan sa me puke me wiwiyawanan we isak siluwat me isigiti imakan tibusaukan o bikamela man o aramas chocho. So ang bukat sino kayo lao to chocho partanan way na Amerika. Semen scientists kan kadete me sambukat akosan ni climate change te utagalan ng wewe.
President Trump sote men kamele irawat. Komangi the way ke makamos telebukti sang chukelaw takan yang aleta kawalan climate change the wukatakalan nan wewe chugaran tinyang sawas o kachakalay tiyet tiang suot makin pachotala o kasamnela nan wewe kachayal kachaneo beneo o yaramin lebukti sang chugakan pues suotiyang gagubengkan nakauna coach kachkiyang kachayal melel kachayal wage kachungan and nan pasaguwat. Komangi menya turis makayu kap o kasalin nan wain pon pi ranwat. The People's Republic of China sang iyupene o sawas penekan diplomatic ties nan bukan Israel o kacay levesan eletara rail sawas ki 1 million silu o yatar turis kasalil o kapot turis wat patro nan ko sab kamar wain net. Kung kacto tabacho to o masani tabachoan periskap o kasalil potet. Kumangi the way metron way unsak sapalman kita cumalan ke manaman o kumpara kung songgoras no wiyawi o mian government and wayne punpi at metato kung song and government what ye democracy. No way kung aramas. Kung me usataramas no bukoki kakailangan ko sunnet o bilirail kan nabukaw kay uyawdan ko sunnet. Pan menindosan and Wayne Bonpi. Imagare the government watch amie. Government watch ti isang aramas o pwede aramas. Imagare the mie sabal mo ito muchungal pung and mangi the wiwi kisong koros me wiwiyawi. Labalab o chon tatong koros me mie nan government watch Bagusanat ko saneti premier puwi komi. Kalangan ng kubur koros, imet sa mga program ng kabesan week watch, mail puran kajan sabali program ng kabesa wat niyan sa ukan mur, kalangan o kasililya.